Kakasi Student Union Southwest Kasils District kiba kentup ya ke KSU South Semper Circle, ke KSU Laubak Border Area Circle, bat ke KSU Barat Border Area Circle, kan syong kerai no kumshi benta ban penjor ya gejing rawa ban kentiu kerdan no ya ke Mausan Ram CNRD Block syaka Civil Subdivision. U General Secretary ke KSU Southwest Kasils Usam Lajit Skam Nong Si, ulaong bementa kalai pau tarik naitung arjar pusau, bakaseng kan penlong da gejing syong keran Lembu upor hayo Mausan Ram hakashipau tarik unailar, bandawa nak sorkar ban kentiu kerdan ya ke Mausan Ram CNRD Block syaka Civil Subdivision. Ula ongru bakajing bom jubab menteri rang bak rajala ukan rat ke sangma halor gajing kerpat jeng kaseng. Kalau penlong ban syim ya ketika rai. Ke Mausan Ram CNRD Block kalau dan hendak puar snem AA naduk kapor ke sorkar Assam, bat ke ai gajing syakri omduna syuk ya ke shispa hendak puar teli kishnong. Southwest Kasils District Unit likely is the girls to bahag for the Muslim CNRD Block kata issue South Semper Circle, issue Laubak Border Area Circle, bahkan issue Barat Border Area Circle. Tolong ini bagaimana boleh hadir apa yang dia isu bagi lawan untuk pertama jika Muslim CNRD Block jika Civil Subdivision. Tolong ini bah luang ni tolong bah ngadu Muslim lembu appointment you chief minister but hadir bah ada pendidikan biru yang yang dia appointment you chief minister dari chief minister ini mestilah respon yang ada di bukan ini. Jadi apa kata kadang tolong ini bah luang ni bah jing lengkap mereka jing lepung ketiau yang chief minister dan yang ada kai jikuan juga ban yang kedua ban ini lengkap bah dia ban ketiau pertama yang ada Muslim CNRD Block secara civil subdivision nomor kamu Muslim CNRD Block ada gawe nanti CNRD Block kepada selama hanya pun jelas ini nomor lapundong ini kan ikut ke blok kesian di blok lalu usang kedai sepak lupa bat pada kenya lalu usang apa yang ingin lupa senam di gawe ini sian blok kepada rimha bat blok kata lu ketika Muslim sian blok ke don ke jinghe jingya omdunai ke sam spa square kilometer. Baru lagi ken jika sensus, ken lagi ken jika jingga tu senang apa jom kenika Muslim CNRD Block omduna jika sispa di buat senang. Baru lagi ken ketum ke sensus jar kamai ke jingga beliau dari population kalau koi haji sampu sawah jatah, baru ini dikamai senam. Omduna ya nhiều cầu hajar di dalam kinong senang. Lalu ikan kejingjingai namo senang ada dia harus kita kemudian. Bah nalik juga keseng bah kini kampang kini dilai kini kister kila rai senang. Bah hadir bah kejingjai song bah perkap bah bersuknya kita sokar bah kenal yang kini kejinglawan. Jom kipat bah kita berdang lagi kini CNRD Block secara Civil Subdivision. Lembaga kajian menti yang kami kesogar kejungi bagi penlong ini lagi di serta bagi penlong yang kata sit and demonstration akan sipotrik tu penagas bagi kapor sipot kami di jam ini penkedit yang kami kesogar lembaga kajian milik kuman jangka dia nak kata dia di senjam bagi sedang yang katakan jing berkenal dan ini kejing doa. Kini kejing doa ke Civil Subdivision kami kan kejing doa yang kisah malang. Lepas ini kejing anglur jung empat bak jung ke CNRD Block ini berapa? Di nomor kata negeri jung keseng kewer yang baru di kinong senang jung ke Muslim CNRD Block. Nadu di nong ilam senang di kinong sensar hima kinong hikmah ikon sama. Berkiri orang mak, jom kadang katakan, makin yesus bentar, ya kan jing penlong dan kata rai begini
likely circle dekat mereka isu Southwest nak kita bandawai sokat pada bentuk kedang lagi ketika sin blok saya kasih satu shot.